Taramno Opa Felicitation Program Sita Lakiriba Nunchijarabai Chasing Hagadra Lonana Loiba Guardian Singo Agi Kasar District Amadi Lakipo District Mari Devi Yana Taramno Opa Kakanati Yana Nuaiba Tamo Wakalon Nunsiba Tamjari Apa district Alina Kusan Naraga Sinjari Program Sita Kati Aswayangam Yawagasu Mayam Nanapi Gari Mioy Bahibasi, Aswayam Yaw the Banate, Soyana Yaw Mani Hibasi Kanji, Adwapoi, Masin Nakani Kanbi Raga, Mayama Napi. I toina hiding I late, I Hakchang Namudabati Wanga was a correct problem, Mama Lady, at the nine and Agiri Vasi, Yamatan Agiri Vani, Soyana I don't know. Adana Aiki Mamanga. Wajasing Mayama appointed speaker, Akoy Kasar district Manunda Railway, Nunsi Abayamba, M. Oba, Akoy Kasar district, one of the appointed speaker, one of the speaker, Wajana Sujampatana, Hibinaman, Adroina Nai Nunsi Araba, Waja, Dr. Wailas Piarinasu, very nicely presented, Amakoy Mayama, Harabi, Matumidanga, motivate Aku punya coba dengan apa angan singkat advice maya mama thambira magi matunda aku namu kari haje ni adu aku haje bati asa bani na ai sama wajah maca ama ujaru bani na asik uba program asi ngasi na han manate Manipur Sahitya Parishad 2022-23 ayo da JC International dasu aku Manipur Sahitya Parishad na felicitation ki program si tab dekhi Atau handai sini aku ini inau Robindrona mana Lamjing Makhada Lakipur district Lamjing Makhada ngasih mahu masih ada pangko pilih atau na aina aja kita bawa ibu ada Kasar district committee amati Lakipur district committee alina kusan naraga ada ki appreciation ki certificate pilih bersih cuma ki nanti aku ini nungsi ada bisa singkat punda Makhada apa Isa Singi result hena aka apa jai papa uisun mo haibasi abugi Mongol gi oiba letter ni haibasi Isa Singa khanbiu aduga apa wajar asmani na haji ko haura ke di haibasi yam chumi wajar asmani ne haibasi English ta hara na the root of education is bitter but the fruit is sweet ai haji ko ta college ta wajar hoini wajar si oina bawna ta yamwaki Ayin mungkin kagana ini jamna karena mana jaraga wajah masasi wajar pani. Adu aku haji ayin thabak tahu libasi ayin asli fruit ni. The root of education is bitter but the fruit is sweet iris. Haji ayin talab pangi libasi asli result ni fruit ni. Talab si very sweet. Adu na. Ama kata ajaran ke lari pawada anak anak naik balik ke Francis Bacon na hajirami. A man that is young in years may be old in hours if he or she lost no time. Khang bada anan han laite kasi deputy commissioner to aimone ki sahi de makha wara baja adu ma ki chia na man aimone ki khang ba hen mani na mamon de chak matam da aina me ai commissioner ayo permission malo chani adu na matam amen bigenu adu na koi ki quality education quality level education puthoksi akoi ki maragati MLA mantri lejata bani na Aku ki budding young boys and girls, aku ki talent na pukala di bangang singsi, aku ki executive ta umang reso ina hijack ite mani permanent executive and temporary executive pani thona khai MLA mantri si permanent executive ni, sorry temporary executive ni. Adu civil servant laiba mayam si union public service commission na conduct kori ke APSC ko ba si permanent executive ni. Adana yare bagai permanent executive dasar napa hoda si aku ini lajade aku na laiba population sina Congress ko MLA amantri bobai yapati kurang jawab wapani na lakbajai I am not sure tunda lakbajai aduga haji ki politics side sin number game ni adana aku ki population pattern sina amatu matu ki hope to jamali adana yare bagai permanent executive sida kong thangin birega Jari mama kai aku ki ACS officer, IAS officer ko oina ba honestly nasi parishad na piri ba certificate si malu oiba jara ba ki damakar mangol ki oiba aku ki आशीर्वाद ki ni haibasi kanbi haibo ba te thamdera ga ite namaskar gawani